برنامه کردن آدنگه جواکی افدمو حمود میوخش تماشاوان هجا ام به هفتهی لمیدان های استاسیون نکو میتینگا یکی گلانه لیت پیروز کردن ایرو لسرانسر جهان به میلیونان کارکر خباتکار کتکار دکت نقدان و وی روزا یکیتی پشتوانی و تکوشینه پیروز دکن هلبت اف روزه که مهمه لباس دروژوا گله کرده روزه انگلیکتر هنه 26 مه یعنی 26 نیسان لقامشلو کنفرانسا یک رزی و یک هلوستیا کردی لروژاوای کردستان هات درخستن کامه جه ولاتیان بپرسن و کنفرانس چوا دنرخینن چوا پیشوازی دکن برنامه دست پید که بینرین هجا روزا 26 نیسان 2025 کردان لروژاوای کردستانی کنفرانس کان نتوی آنجی یک رزی و یک هلوستیا کردی درخست اف کنفرانس چه هیوی داوه مورالی چوا داوه و چوا دخوینن چوا آنالیز دکن براستی جی گلکی هم به بختوار بود جبر چیزی جبر که هم حتی نبن یک وقت دبی هم نکارن داخواز و هلوستا خو هم همو قادان و هم جهان را بیجن جبر ویجی دمکی دریجه براستی هر چهار ولایت کردان دا گلک تشتین خمگینی چه بون و کردا بدلکی گلک مزن دان هم یعنی روجاوا دستپیک از روجاوا دا لبلی کرد لحمو دوران برجواندی وان یکه یعنی که کرد داخوازین خو قول قرار خو بکن یک و حمود جهان را هر واج ولاتیم کلی دجین جوان را به یک گرتی وقتا ببین اویا توی واته کوی انجام بکرن براستی از وک کردکی گلکی کلاجام بوم گلکی بختوار بوم امکار بس کنفرانس به بنگه زمینه یکیتیا گشتی evet دبی یعنی براستی دبی کو دستپیکش خودشتکی کو انجام هاتیه نینه دبی کو به یک گرتی و به بنگه کیش بوی یکیتیا کرده و بوی کو کرد بگیجن مافین خون کنفرانس یک رزیا کردی لروژاوا چوا دنرخینی چوا جوشک و مورالک داوه سریدا مرحبا یکی گلانی لحمو کتکاران پیروز دکم کنفرانس جبو کردان د پیشنگی دا جبو کرد جنان کنفرانسوک دیروکیه و انجام آویجی امگل بنده بون چاوا و انجام ببه براستی به انجام آوی جبوی من جبوی گلی کرد باکروجی دیسا د پیشنگی دا جبو جنان به هیویه ام باور دکن به کنفرانس دیروکی ام باور دکن روژن رونی و روژن گش نزن و ام بهوینن و ام القادات میبان بکن یکیتیا کردان و دیس از بیجم دسری دا جن جیان آزادی و بجی تکوشینا کردان گلی کرد روژن خوش نزن وی یکیتیا کردا روژاوا پیروز دکم سرکفتن دخوازم ev yekiti lazım ki le çar parça Kürdistan'ı, o le diaspora Kürdistan'ı, o le Şengal'ı her cihada yekiti Kürda be ava kirin o be ilan kirin. Ev be deklare kirin. Az can dilu can piroz dikim serkeftin dukazım tamam Kürdara. Debeku ebbe ve bengaha Slavı da yadı. Dibeko abi ve bengaha yekitiya giştiya gele Kürt. Ere lazım ha. Evya bengahe gelek giringe o dibe her ali. Lazım ki migoya le çar parça diaspora şengale daji ev yekiti be le darxistin o ilan kirin o van şeş parça yekiti ben bahef o yekitiya Kürdan ilan bikin.
ev lazım ejmara. Le her ali ana xabatê yekîtiyê heye ezanım li Kurdistanê Türkiye'de jî heye ev bawerim ev bê pêşketin û ev bi serfirazî yekîtî bê îlan kirin. 26 Nisan 2025 li Rojavayê Kurdistanê li Qamişlo konferansa yekrezî em bêjin Yekhelwestiya Kurdî hat darxistin. Divê konferansê ra çi dibêje dixwazî peyama te ji wî konferansê çi ye? Valla wê konferansê yani ji bo milletê me gela baş bû. Wek hevî zanî ji bo milletê Sûriye ha. û yekîtiyek hevî ji evê ra. Ji federalîzmê ra gela tiştê baş bû. Yani ittifaka milletê Kurd gela baş bû yani. Em jî dixwazin wê şeş made xelaf nebîstim şeş made bû wê şeş made pêk bînin. Konferansa giştî. Belê belê. Şeş made bû ev yani ew ê şeş made pêk bîne gela baş dibî yani ji bo milletê Kurd. Ha em wela serhêzin yani em serhêzin em dixwazin ki yani em serfirazî bin û ji halî Sûriyê jî tim milletê Kurd. Em serfirazî dixwazin yani em tişkî naxwazin em malê milletê naxwazin em axa milletê naxwazin em axa xwe dixwazin yani. Yani ji bona wî em dibêjin bira heqê me çi ew. Enek çi başta kerd, en aştî başta kerdu. Yani gorekî eysen yani gorekî hevalon ma, gorekî umbazon ma, gorekî yani halk ma de yani holî viraziyana yani mar holî ya yani sonuç çi de yani mavajı se yani seyim vajı yani millete mari zola yani kurmancor zola zazon zola gorano zola lorion zola yani mavazen mahme piyabe mairi nebe yani eka rojavada çiko holi banu en mar kurdon holu yani mavazen daha zafçı neyim bu yani mar da hol yani açıkçası yani rere arada ma in ma Prag zon xu ma çi kerd ma in arada Türkiz ma eşken çi bike yani o hiç ayıp ma o yani ma zon xu tam nemuyse yani goreki çira ama tabi mar goreken Rojava'da en Bakur'da gel ki ana durum var yani holi vraziyana ma ona yani ma ona düşünmüş ben yani çira yani inşallah mar holi bu ma ona vaje. شش نیسان 2025 کردان روجاوای کردستان کنفرانس یکرزی و یکهلوسیا کردی درخست اف کرد گلک و کیف خوش بون مورالک جوشک چوا دات انجیت چوا دبینی و کنفرانس یا چهار پرچه کردستان ev konferansa guldar xistim birasti jibona me gelek yani jibona gelek Kürt gelek pevis bu hani bebe sebana aştiye bebe sebana demokrasiye çhar perçe Kürdistan kuhatı bu ceme birasti ji nava gelek coşeki mezin bu gelek kevxoşiye ki gelek coşeki mezin hat peşvazi kirin li em hani dağaz ki berdevam avi vere hani velat ve rüya velateki açtığı ve ye demokrasiye anda fazla herkesi vihaviye. Jinde beşim kışne kurjitem bahav evji legarin ambejin havuldan ve akabaten wan yekiti hene. Jinji ambejin Rojava kedeki pirmezinden şehreki pirmezin kirin xabateki bedeli gelek girandan hani ve deri elbet buna jinaji kazanmaki gelek mezin ve hebe jibona me jinaji em peşvaziye ki pir gelek rumet medit. Ez buna Rojava gelek Kurd ez konferans avazi از پیروز دکم انشالله کنفرانس و به وسیله بارش و شتیا گل کرد یکی بنا گل کرد اد خازم براگستک به هر دست خوب دست هف
به افرا یکیتیا و هبه براتیا و به افرا هبه ام دویزل سر نوه دایکی آسیتی ام بارس خازن ام آسیتی خازن ام دویزل برا یکیتیا گلی کرد یکیتیا گلی کرد یکیتیا گلی کرد براتیا گلی کرد براتیا گلی کرد هم لباکورد و هم لباسورد و هم لروزآباد و هم گرکی به افرا دست خوب دست ام بارش بینه آسیتی بینه وی ولاتی ام دویزه برادا هستری چاوه دایکا نیک خاره ام دویزه برادا دایک نگرید ام دوی برادا زارو که دایکا نه شهید کرنه ام نخواسته دا زارو که دایکا ور شهید کرنه ام دویزه سرکفتن زبونا گلی کرد بنا روزلاتا ناوی زبونا باشور زبونا باکور زبونا روزاوا سرکفتن اتخواستم دستری دا ایرو یکی گلانه جزنا یکی گلانه لهمی کتکاری جیانی پیروز دکم لچار پارچه کردستان همی کتکارا پیروز دکم ادویزم جزنا و پیروز به جزنا و پیروز به 26 نیسان 2026 جبوی گلی کرد روژه دیروکی بود روژاوای کردستان کنفرانس یک رزی و یک هلوستی هات لدرخستن تی یک جیجی اندامی و شاندامی کتلور آماده بوی دبه کو اف کنفرانس به بنگاه یکیتیان توی یا گلی کرد به راستی yani megelek aynı zaman Diroka Kurdistan edacı ve gavako her çar parça Kurdistan'e yekitiye xo ava kiriye serkefti biye gavako natne gelhev yekitiye xo ne ava kirine de her demida yani de emberi kompkiji gelek kazmane ev konferansa 26 Nisan'e kulle Rojavay Kurdistan'e hat darkastın az bavarım ev ve bingehiya neteviya gele Kurdistan açar parça. Jibu gelek diroki u gelek giring bu. Lelveri Kurt demek derece belki 100 sala natvu gelhev evcara yekemine ku be hammu sazi u dezgeh xwe be partiyen siyasi be hizb xwe hatin gelhev o jiboy Bakur Kurdistan Bakur Rojlate Kurdistan Rojlate Suriye o tevahi jiboy Suriye o kesete Suriyeli Rojlate navin به چه وای دخوازن بجین به کیجان سیستمی دابات دخوازن بجین وی آنین زمان دخواز خود آجی هف پاری کرن اویه گلک دیروکی و ام قیمتن و آلیه ترکیه رایدارن ترکیه وقت دولت باچلی هنک آلیه AKP رخنه دکن لوی کنفرانس رخنه لوی کنفرانس دکن چما وی خیر نخوازید کن همو نتوین دنیای دبن یک چما کو کرد دبن یک وصال خوشوانا چه ya az via benim zaman yani me gelek le başuri Kurdistan'ı ji men le Rojava ji gelek hevdetin pekani az via bejim yani Kürt doxozan hem le Türkiye hem le Suriye yani mafya wan be naskirin nasname wan zamane wan çanda wan be meşruye be naskirin o viaji daxozek meşruye daxozek hukukiye o براستی yani berevan ji le Türkiye'ye berevan başurji berevan Türkiye'ye ev duazın tekili germ deyinin ev dijminati nakin le hemberi Türkiye divejin em duazın jiyanek vekev jiyanek vekpa evpar aştiyet bir rumet em ava bikin berevan her tim balavan hişmendiyavan hamib vi avaiye divejin em naxwazin neyartinine biram em dixwazin me naskin em dixwazin em werin gel hev em nîqaş bikin em binêrxînin em siyaseta rojava siyaseta rojlata navîn em bi hevra nîqaş bikin bi hevra ava bikin em ticarî dijminatiya Türkiye nakin bi vî awaylên derin ez dixwazim yani hêvîdarim evet pêşerojê de eviye sererast bibe yani daxwaziyam ew ku rayadarê Türkiye jî bi vî awaylê mêyînir. Kurt ne neyarê tikesîne li rojlata navîn ne neyarê tikesîne dixwazin gelê rojlata navîn bi hevra mafê xwe bi jiyana xwe bi çanda xwe bi hevra jiyan bikin. Ew qas başka tiştek naxwazin.
demek ki derece Kürt ji bo yekîtiyê dixebitin li 26 Nîsanê 2025 da eviya xweda derket holê ku Kürt nêzî hebûne û êdî bingeha yekîtiya giştî jî diavêjin hazir dikin. Tu ji bo konferansa Rojava şexsê Rojava da tu ji bo tevayî Kurdistanê çi dibêjî? Bi rastî ez jî silav dikim hem şexsê konferanserê gelê Kürt teva silav dikim. Ev konferansek heyalekî bi sala bû, heyalekî dîrokî bû. Ev îro li Rojava şexsê Rojava de gelê Kürt yekîtiya xwe anî ziman. Ji bona vê hestê ku me dain jiyan kirin ew kesê ku di vê konferansê de keda xwe da em ji wan re spas dikin. Em ji bona gelê Kürt û ji bona yekîtiya gelê Kürt em serkeftinê dixwazin. Em bawerin weka jin çi bikeve ser milê me jinê rojhilata navîn û di şexsê jinê Kurd de em tevî jinê tekoşer silav dikin. Ji bona wê jî ji bo ve yekîtî jî yekîtiya jinê Kurd û jinê netewî Kurd bi nava kirin hevdanê me jî hene. Ji bona em vê yekîtî hêjî xurt bikin û hêjî girîn bikin weka jin çi berpirsiyar bikeve ew hestê ku bi gelê Kurd ê dîrokî danê jiyan kirin em wan bigihînin serkeftinê bigihînin azadiyê azadiya gelê Kurd azadiya rojhilatê gelê rojhilata navîn nêze ew ser bikeve em bawerin di pêşenga gelê Kurd ew ser bikeve di pêşenga tekoşîna gelê Kurd ew ser bikeve ji ber ku bi hezara bi milyona bedelê ku hatin danîn ew encama wan bedela ew ê bêsendinê di îfada xwe jî di vê konferansê de û kongrê wisa re bê jiyankirinê ew bê dewamkirinê berdamaviyê dixwazin ji gelê Kurd de serkeftin ji gelê me re û ji tekoşîna gelê Rojava re û ji tekoşîna gelê Kurd bi teva re serkeftin dixwazin. Beriyer tiştê ez kêfxweş û serbilind im. Yani ev gelekî dereng ma gelek 10 sal 12 sal berê ev yek bi qewmiya lê mixabin şert û merc ê rojhilata navîn ancak derfetdan hê roja îro jî wexta ku tê pêkanîn gelek pirsgirêk hene di welatê cîran de di welatê desthilatdar de hîn gelek pirsgirêk derdikin ji bo Kurda. Ev jî nîşanê me dide ku gaveke derengmayî û gaveke baş e. Ez bihêvî me û her wisa em mecbûrin ku ev bibe pêngava konferansekê netewî, kongrekê netewî. Ez jî bihêvî me û bi dil û can pêra me. Elbet divir da yekîtiya rewşenbîra û hunermenda jî muhîm e. Divê ku divir da jî hewldan xebat nên kirin. Gerek bêkirin yani ez duyî fikrê de me net hem ji hêla netewî ve hem ji hêla çînî ve hem ji hêla hunerî ve pêdiviya me gelek civîn û gelek nirxandine heye. Her wisa bilawek bangawazî be jî ez ji bo hemî hunermendê ne tenê hunermendê Kurd hunermendê hemî rojhilata navî û azadî xwaz bilawek bangawazî be hêvî dikim em jî bicivin û bikaribin ji bo vê kêfxweşiyê dengek derxin û bibin dilopekek vî deryayê de. Gelek aliyê dinyayê vê konferansê be erenî pêşwaz dike hinek kes jî li Tirkiye hinek rayedarên Tirkiye rexne dikin. Çima rexne dikin? Xê hemû netewtên bahev dibin yek xê ku Kurd werin bahev bîst li wan ketiye xê. Yani rojhilata navîn da tecrübeya bê şer çareserkirina pirsgirêka tune ye. Yani goha becî gelek dûr ve heye ji serdemên nêzik vê ve ev tecrübeya çareserkirina va pirsgirêka tune ye bi timî têkbirin têkçûyîn çêbûyê. Ev gaveke nû ye herkes xerîbê vê gaviye. Destpêkê da mümkün e herkes îtiraz bike li dijûyî bisekne lê dawiya divê em fêm bikin ku berjewendiya Kurda jî berjewendiya Tirka jî diviyekê de. Yani kî wek xwe be dibe berjewendiyayê din jî. Yani ku wexta ez wek Tirkekî tev bigerim ev ji bo Tirkekê nabe qencî. Ev ji bo Kurdekê jî nabe qencî. Kurd divê wek xwe tev bigerin, Tirk jî wek xwe tev bigerin. Yani müdaxaleyê gelekê din ya jî müdaxaleyê Çînekê din nekin. Ez xwe wek şexs jî li rexvîye me û hêvîdarim jî demeke nêz de ev nîqaş demeke nêz ve dikarin bê çareserkirin. Tenê bo demek lazım e ku mirov bielimin bi aştî jî çaw pirsgirêk tên çareserkirin. 26 Nîsanê 2025 li Kamişlo Rojavayê Kurdistanê konferansa yekrezî û yekhelwestiya Kurdî hat darxistin. Hûn wek dayîkê bakur vê konferansê çawa pêşwazî dikin peyama we ji bo Rojava çi ye? Li ser navê dayîka ez silav û rêzê xwe însanê li me godarî bike pêşkeş dikim. Ew konferans bû nigekî li Rojavayê welatê me hat danîn. Em wek dayîkê aşîtiye ew însanê di wê konferansê de ji bona wê konferansê xebat kirin ji bona wan serketinê dixwazim spasiyê xwe pêşkeş dikim. Ew konferansa
gelekî pîroz û hêja bû ji bona xelkê Kurd, ji bona rojhilata navîn, ji bona Rojava, tu îro wê axa Rojava biguvêşi xwîna zarokê xelkê jê bê, ji bo ew ked û xwîn û xwêdan hewante nere. Îro me jî li wê derê li Rojavayê Kurdistanê nigekî Kurdistanê me danîye, ew ê di 17-18 mehê de li başûrê mezin li Silêmaniyê konferansa ulusal konferansê bê çêkirin. Her du konferansê me bi hev girêdayî ji bona yekîtiya gelê Kurd, ji bona Kurda bikî yek, heta em di nav xwe de nebin yek, em ê herin yek bi yek. Em dixwazin wek dayîka em bangawaziya xwe li gelê Kurd bikin, li dewletê navnetewî bikin ji bona vê konferansê yekîtiya gelê Kurd çê bibe, yekîtî. Yekîtî ji bona gelê Kurd. Hege yekîtî çê nebe her tiştê me valayê. Gerek em ewilî yekîtiya xwe çêkin ji bona yekîtiya rojhilata navîn û gelê cîhanê tevayî bi gelê Kurd re azad bibe, em vêya dixwazin serketin yekîtiya gelê Kurd. Ez vî yekîtiya pîroz dikim. Em her dem yekîtiya gelê Kurd her dem ji xwe ewka me hebû, daxwaza me hebû. Lê mixabin em bibêjin Kurd nedatin bahev. Em berdiketin yani em pir xemgîn dibûn û me rexne jî dikir. Me digot çi sedem hebe jî valaya ji ber ku hemû çawaka hemû netewî Kurd tên bahev, bira hemû netewî cîhanê tên bahev, bira miletê netewî Kurd jî were bahev. Çiqa cudatî hebe jî, çiqa rexnekirin hebe jî, çiqa skêmesî hebe jî birawerin bahev, bira dîsa ev du rexne bikin. Ez vî çalakiya vî hevdîtîna ez pîroz dikim. Ez wek nivîskar, wek helbestkar, wek bijîşk daxwaza me ev e, ev bidome bira viya gava yekemîn ve lê em dixwazin gavê diyemîn, sêyemîn, çaremîn bavêjin û di nav cîhanê da gelê Kurd jî wek hemû gelan ciyê xwe bigire. 26 Nîsanê 2025 li Rojavayê Kurdistanê konferansa yekrezî û yekhelwestiyê hat darxistin bi beşdariya çar aliyê Kurdistanê û diasporayê. Vê konferansê hûn çawa dixwînin û çawa şîrovet kirin? Coş û moralekî çawa da we ji bo we bû dîrokek. Belê di dîroka hemû netewan da rojên bi rastî jî gelek dîrokî hene. 26 Nîsana 2005 jî di dîroka netewaya Kurd da rojeke dîrokî ye. Roja destpêka pêkanîna yekîtiya netewaya Kurd e. Ji ber wê çendê em dibêjin ew roj ji bo pêkanîna netewaya Kurd ku li ser yekîtiyê bingehekî ava bike rojeke dîrokî ye. Niha ji her çar milê Kurdistanê beşdar li wê derê hebûn. Cara yekem e ku Kurd dîroka Kurdan da ew qas tên cem hev û daxwazên xwe zelal dikin. Ji ber wê çendê bi rastî jî ew roj ji bo gelê Kurd dîrokî ye. Lê helbet rojeke destpêk e. Divê berdewama wê bê. Bu kongreya netewaya giştî. Bêguman divê konferansa yekrêziya netewaya Kurd bi kongreya yekrêziya netewaya Kurd bê tacîdar kirin û piştî hingê jî bi destxistina statûya Kurdan, bi destxistina hemû mafên Kurdan ew roj bi rastî jî bi awayekî serketî serfirazî bê tacîdar kirin. Aliyê Tirkiye ince em dixwazin binêrin. Serokê giştiyê MHP Devlet Bahçeli ku ev pêva jojbûyê pêva jî nîxaj da dest pê kirin û gelek tiştên ku Rezdar Öcalan dibêje jî erê dike aliyê hikûmetê bi dem partiyê re rûdinê gelek tişta erê dike lê rexne dike konferansê berteka tund nîşandê. Hûn çawa dixwînin vê helwesta rayedarên Tirkiye? Belê. Niha eger rayedarên Tirkiyeyê bi rastî jî aşitiyeke bi rûmet û civakeke demokratîk dixwazin berdin ku pêşî li hewildanên netewya Kurd bigirin, divê pêşî li hemû kar û xebatên
یک ریزیان نتوا کرد وکن جبر کو آشتیه که برومت و جواکه که به دموکراتیک به آزادی و رزگاریا نتوا کرد پیک نایه دبم و باش بزنم سوریه نه آقا ترکیه جل سوریه اف کنفرانسات دار کردن نها دولت ترک به یکی باش زنم هر دست کفتنه که جبوی نتوا کرد یا لهر در جهان ده همان دمه دا باندور لسر باکور کردستان لسر ترکیه دیکم جبروی چنده ناخوازه که کرد لجه که ستاتویه که ماینده به دست بخم لی اگر دولت ترک وقت مبری نهاجی گوتیم بخوازه آشتیه که ماینده به و جواکه که دموکراتیک پیک به دوی ده سری ده همو زاگون خوده و ده همو هشمندی خوده گوهرتنه که بینگهیم پیک بینه و همو مافین کردان قبول بکن تماشاوان نجا ام گیشتن داویا برنامه خو وکا کوم دست پیکشی گود ایرو ام هاتن پیروز بایا که گرانه عمل سر کنفرانس یک رزی و یک الوستیا کردی روجاوای کردستان پرسکر خلک باکور کردستان و که کیف خوشی پیشوازید که او دخواست که اف کنفرانس ببه بنگاه یکیتیا نتوی یا گشتیا گلی کرد ام ویا وای گیشتن داویا برنامه خو حتی برنامه قدن هر شاد و بختوار بینه. No, mommy, no, mir, what